Karlitang subitahan se piaphan chikimo ponsi ahoka kangsai ke longjia phan hirjume ke hangpi. Karbi Anglong Hansu Amen Pen special cover kang pupon. Havar ke hadaro Kisan Morcha tum hinyang deng claim bang amai ke padu. Kardom pinya dawa Abirta long pen nili sami jurbon kilingpi. Nona juik tha Abirtang ton pen. Lakhain koira phone nilip MSC constituency ke parlo koilamati havar upper diagram along inut arta kresia muso Karlitang subita hanse piaphan chikimo ponsi akarjong chomring me ke do ke thakdun long pamika jiaphan arna me hirjume ke hasai ke dengpon. Chukihola Mandal Youth Congress la pen Koilamati Village Upliftment Committee tum chelara petsi nilip Congress asa hemalong pen milur ke kai pen kachikimo padu ponsi Karlitang subita hanse piaphan apran karmutte la bang phuaphan prabchin pen ahoka kangsai ki pipon vek japhan kachesong padu pon chithan pon me nonakai hut munit hi janang bong thangnat kaching honang thek ave pinason si nangman tanglo bangbardam lote suarlo tumke pinso maratum ajakong ason anke ave Lasinon labang so pir thelong suarlo tum kijui ke dam kachire kinang sot binonglo. Karlitang muso subita hanse pisitame lapuson otlanglo tumpen akisung phodunang koklo. Lasi lapuson arta kijum hek au supia phan kachulang remtet abang photuma phan prabjin la pen sodak pen kangsai pipon vek nang chipusi break jam hamphanga songa tumpen ke hang padupon. Chukiola pen Sonjit Crow, Karbi Anglong Live. Diphu Kala Kendra Long, Department of Postal Nagaon Division atum chepatir piponsi, Karbi Anglong Hanso men pen special cover, Karbi Anglong DC Chandra Dhauj Singhari deng pen kangpupon. Asam angkang piang bong pen, Karbi Anglong alo katiki Hanso henlo, break check la pen, keminai Hanso lo. Laso job kedam tangning kan surihini ra creep lipen creep honing kan geographical indication tag number 435 amen longlo pirthia dangpen hanso katiki ke ongnai ke Karbi Anglong hello Karbi Anglong arlo katiki hanso pensi bharara det pen akapre kalongri Germany le pen France det anta bangso hanso pali longlo pini la soputa Karbi Anglong hanso amen pen special cover setame impuponlo Agriculture Department Additional Director Bebu Kumar Raijung, Post Nagaon Division Superintendent de Buses Goswamiatum, Kachetongdun, Bangso Sayang Dengalong, DC Singha Hinpen, Karbi Anglong Arlo Hanso Katiki ke claim kedam, Kachepadu Atumapan, Kachurupa Jirponsi, Kewang Journey Anso se Missen Pen ke claim kedam pon Thek Japan, Aninki Rungalam Thanpon. News Report Longsodaringti, Karbi Anglong Live. Kedamtang pai ni Python Kebra Siarni Harakat Sports Association Auditorium Hall along Hinyang Deng Havar ke hat Kisan Morcha klembang amai kepadupon. Hinyang Deng Havar ke hat Kisan Morcha klembang amai long Harakat Constituency Kisan Morcha Maipu Birichlal Swargiari pen Kachari pon amai long Karbi Anglong District Kisan Morcha Maipu Mongo Singh Hanse Aluhi Sarpoman pen Chetongdu. Lason si Havar ke hat constituency MAC EM Khonsing Rompi VDC Chairman Ganesh Inghi BJP Mandala Chunbang Bapura Mingti la pen Haurakhat Kisan Morcha Kong Chunbang Ritumoni Borua Tumta Melong Chetong Doroti Bangso Amai Long Jasemet Sai Chutikiana Thu Kapaprang nun Thekja Phansi Kachethan Chimum Padupon Sai Kachutikiana Thuta Selet Le Dai Pulote Penang Analedu Lasikido Anarara Tumta Sai Katikiana Thu Chihung Dunang Popusi District Kisan Morcha Maipu Mongo Singh Hanse Hinpen Lamjaipon Laso Api Sai Kachutikiara Tumaphan Haurakhat VDC Chairman Ganesh Inhiari Dengpen Duwai ke Apakor Pipa Jirponsi Sayang Deng Mesen Pen Pachun Ponlo গতিকে আমি হাওড়াঘাট আজি 4 বছরে আমি কি করিলো কি করা নাই আমি তার বিষয়ে কিছুমান অনুকরণ আমি 3 বছর হতে মিলি আমি কিছুমান আমার ক্ষেত্র কর্মকর্তার আমি কিছু ক্ষেত্রের হাত হতে যাতে বিতরণ করেছি যেহেতু আমি ধান লগোৱা মেচিন একেদিন আগতে আমি আমার বড়টা
Hauraghat pen Harsing Rongpi la pen Langhin pen Sarpang Ring Tikathar Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong Chinthong constituency arlo umla pheralong adu e hoilam ki ahok pet kachini cha phanpura US UK asong atumta adiman kahumrida. Karbi Anglong arlo kaike mata adu e hoilam ki kacharbo saidim jasamet Nijang Karbi Anglong Chinthong constituency ke parlo umla pher podim kedam tang pai pai ni phai thom keparni United Student Union of Karbi Anglong asong atumpen kahumri padudamsi ahok pedalam thekelong cha phan katarli padudamlo. Bangso puthak US UK achunbang Jintu Hazarika kaningje ponatengke BJP asong atum kati meri bheti pu kaningje ponalamke anghuang ui kachapadam chot pen thangna tawe Ladakh Meghalaya pen Nijang Karbi Anglong hoy Chinthong constituency alo kachinthur ka vedera potsi piniarni lapuson ke man ponlo athe Ladakh aratu methang ke karche katikia hormu anta chojor cholang athayawe saijok je Meghalaya mate hongsi chojor cholang damnang koktiti Bangso puthak non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi aphan Chinthong constituency pen batai ka pahai dum dera pita kachingthura sai thangnata theponong le Jasamet Chinthong arara tumaphan kemisen kachilenga towar la pen kemisen chojor cholanga dim antawe Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon bomatum kachingthura sai kedeng pon kenang sot binonglo Kachingthura sai jongsi dengpon lote Ladakh arara tumta misen pen chingthurun po Kachingthu rasaya mo jongsi denglo pulote Ladagarat Meghalaya na thu dam joklotpo lase adui hoy kacharai kom thip thek japhan Prabjin pen state sarkar la pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon bom asongja potum Kachingthu rasai dengpon serak nang po pusi US UK tiri pia mayatun kachuni ripadupo US UK asongatum kachuni riponateng state la pen KAC kachari ponatum arjuje dak pulote kewang jilangarni US UK asongatum pen thedung kache song sai tami dengponang kokputa US UK achunbang Hazarika hin pen pangdakpo আমি মানি নল আৰু হেতু কিতিয়াও নিদু আৰু হেতু আমি লাগিলে টেষ্ট দিম কিতিয়াও হেতু আমি মানি লোৱা প্ৰশ্ন নহয় কিন্তু কথাটো আমি ইয়াত ক'ব বিচাৰো যে এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকে কৈ থাকে জাতি বাতি ভেটি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে স্লোগান দি থাকে কিন্তু আজি তেওঁলোকে ইমানখিনি অসমৰ মাটি বিভিন্ন নাগালেণ্ডে হওক বা বিভিন্ন অৰুণাচল হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা সমস্যা আহি আছে অসমত কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে নিমাত হৈ থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ কেতিয়া অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত গৃহীত ব্যৱস্থা ল'ব হেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁলোকে যোনবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি থাকে সেইবিলাক আমাৰ এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য এইটোৱে হৈছোঁ তেওঁলোকে কথাবিলাকে তেওঁলোকে এই ফুলজাৰি ধৰে তেওঁলোকে চিটিকাই কথাবিলাক কোৱায় কিন্তু বাস্তৱত ইয়াৰ কোনো লুপাই নিটো আমি আজি যোনখিনি আমি গাঁৱৰ ৰিপৰ্টত গৈ দেখিলোঁ তেনেকুৱা আমি সেইটোৱে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ খবৰ কে হাপেন হৰসিং ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Chokihela police station angkang upper degrumalong subita hanse piaphan apran karmuda puthak lapen anisha inti piaphan kilong lirega puthak Prabjin pen kiri katarli padu ponsi ahoga kang sai kilong japhan case e bokajana ropen nilip aro tum chelangsi Chokihela police station OC aphan pinpuralu kapajirdam Kiram tang pai pai ni phaing coroner kebarni upper degrumarong mekar dorsing hanse pen manai terang piatuma supi subita hanse piaphan apran karmud la pen soning ti pen li terang piatuma supi anisha inti piaphan non anta kilong lerega puthak pini case e bokajan regional committee maipu larsing inti chunbang nobin rong piatum japon linsi nilip case e rotum pen Chokihela police station along damsi pinpuralu pajirda La solam ke puthak case e tum ningduk chipi ponsi sobita phan kapathi veka tumaphan Prabjin pen neping nang ponsi sodaka kang sai pivek nangji la pen inut kelong lelang angjir anisha inti pia phan setame Prabjin pen ritar lipsi apia potumalong hodai dam nangji pusi kehang patu ponlo yak etum angjir limso bahini okachuri dampen her nangchir pen pothor adet budi kelong pen halabang solam karjo bentum sami ningduk lo la pen inut abang phan bange no nomor adet budi bang long lelang adet budi bang La soposi piniana bangke 28 pen pian 31 nang letang lo. La senitum karbilo char ya song mahin pen sistami la bangso kelong lia budi sistami Prabjin pen ke palong ya phan. Situ bi Adap Chokihela thana longang lo. La senitum bang Prabjin pen judicial inquiry bang pado serak nangji. La pen jong si komama kachomatha komama la bangso somahan kapathi. Hal bang kapathi abang phu phan nep serak si halak phan so dak panakang sai lo aron pen Arona tang pen insai ning pusi ni tum karbilo charya song hin pen same chuning ri lo je mo phit je lapuson akisung lapuson ni tum
Suara tum ili tum mumar tum la pusona kisung men chitong tidak dia phan non la bangso kisung long komasi la bangso ka choklem ne pamisi insai pamisi mo phit pa choklem ma hepin la bangso kang sai pen lo aron pen e insai nang pu singlum karbilo chele song hin na sambe chuning ri Halapu ke AC ke ja tim kar biang long hin pen kisung ke phove ka hem tu na tuma phan akerap pipon vek nang ji puta KSA ke hang padupon Amarong along bahiniau sopi okchuri dam amat okchutur dam amat apran gedam nangkok sobita hansepi lapen ako indu bang ke anisaing tipi abang enon anda alang di bang ar pumlong lelang pusubu lasi nilitum labangso un ben prabjin ben labangso la ke long lelang budi sedam ini tung palong dap jipan nilitum nadak jugala thana long nilitum lu ipak nangathon lasi napen ako hala jundu patumi difulong postmortem ni pon abaso o sopi phan setami kumatsi ki klema kumatsi chuma thama alang phan prabjin ben nep ingnang nai pusini tum bangso lamhoi ki dak chugala thana anni tumpi lapen ako isi ke chunuri gang tung bangalan lo karbianglong SP phan setami ni tum chunuring tung alang li labangso akes mate la culprit phan mate kichu mathawe ke bang phan un pen prabjin ben ke palong je phan alang li dode sang se pin ben bor inai busini tum karbilo charli asong bokajan regional committee hin pen alang phan sami ni tum lam paling tum lapen Chuki hola pen Sonjit Kro Caribbean on live Tangte pinya dawa birta khela ponsi kang tonik lo tumi thak mei kardon